Nyamburko e boma ma Garissa omisi mewi riembo e ng'we airititi ahinya to machiegni gi skunde mondo mi okony e geng'o masiche mathoth makelo tho mag jopuonjre. Komanda mar obila e kaunti Samuel Boit owacho ni nitiere medruok mar kwan masiche mikelo kod derepe mariembo e ng'we airititi mathoth gi ringo kendo lal tok kelo masiche makamago. Kanoloso e kinde nyasi mar ringo bedo makare apaya e piny mangima, Boit bende ne ogolo siem ne jok matiyo kod yor tudruok mar TikTok e wi ketho chike mag apaya e kinde ma gikawo piche makamago. Wale waendeshaji wa magari na pikipiki, mnapopita areas za mashule, all institutions, learning institutions, enda pole pole. Ujue kuna mwanafunzi aidha mdogo ama mkubwa anataka kucross. Na unajua vile watoto wanaweza kuwa nakimbia wakina raha, wakiwa na raha. Unakuta unakonga. Tafadhali na waomba waendeshaji wote, tukifika mahali institution liko, to slow down. Angalia. Nyinyi kama wanafunzi, I'm aware, mnakuja kwa group ya pedestrians sana na passengers. Tujifunze, ukiona driver anatumia barabara ama anaendesha gari kwa speed ambaye inajalisha, mnaongea. Kuna ile tunasema kuongea usikike. So ukiona driver ana misbehave, unaweza report, unaweza mwambia kidogo unaendesha vibaya, at least apunguze kuendesha gari vibaya.